Mekençil Partiyasının lideri Kerben şahrındagı жашоочулар менен жолугушту. Партиянын алдыңкы максаттары жана программалары тууралуу маалымат берилди. Эң эле негизги маселе болуп турган шайлоону таза өткөрүүгө чакырыктар жасалды. Добуш сатып алууну көздөп жаткан партияларга алданбоо зарылдыгы айтылды. Паспортуңду бере кал, номерин жаза калайын. Паспортуңду бере кал, мына 1000 сомду кармап тур деп жүргөнүн бардыгы мошенниктер. Эмне үчүн? Себеби дегенде алар туугандар мына Karavandan, Aksa'dan 100 adamın tizmesini tüzdüm de barat, tizmeni tüzöp, bol жерде жатқан коррупционерге барып, 100 adamға алай ақчаны алып келет, анын 2000-3000 сизге берет, 500 сомун же 1000 сомун чөтөгүнө салат. Обычный мошенник. Обычный мошенник. Ага биз ишенип отурабыз, паспортубузду берип. Анын бетине айткыла, ачык айткыла, ким түзмө түзүп атса, kim akça taratып atsa, sen mошенниксиң деп бетине айткыла. Sen алдамчысың дегиле. Сайга тапма сазга түшпү. Кол бетти токтотуппу. Биздин Мекенчил саясий партиясы эч кандай добуштарды мамлекеттин эч жерде сатып албайт. Кудай кааласа, биз алган добушубуздун бардыгын сиздерге окшогон элдин, журттун, мамлекеттин келечегин ойлогон адамдар менен гана добуш алабыз. Sizlerge rahmatımızı bildiriyoruz. Razı olalım. Bizi Kabıllangar өлkөsü Kırgızstan dep Kelecektin seni menen. Doğuşunardı, ötü, asbiyetli, kadırlap, sıylap, sonun kılı verdi benim, varıp durup. Mağa bul plasetka salıp verdi, meçit salıp. Men meçit salıp verip, plasetka salıp verip, doğuş olam diye turgan bolsun, turgandar, oşonu mindetle turgan bolsun. Mına men kılsam bola dedim. Ömür boyu kılıp gelesiz. Ömür boyu kança meçit saldım, kança yol saldım, kança başka kıldım, kança köprü saldım. Biröğünü millet kılmadım. Menin köprü salıp, yol salıp, meçit salıp, plaşatka salganım için doğuş vermekle. Menin mamleketke hizmet kılıp verir. Mamleketimizni, kovumuzdu özgürtür. Kuday buyurup, Taşıyev'tin partiyası, Mekençil partiyası parlamentke köpçülük doğuş bilen barıp kala turgan bolsa, kovumuz özgüröt dep, uşonluk tilek kılıp doğuş verimiz dep turgan. Mekençiller atlandılar, Mekenleşte kaldılar. Doğuşunardı, ötü, asbiyetli, kadırlap, sıylap, sonun kılı verdi bilen, barıp durup. Mağa bul plasetka salıp verdi, meçit salıp. Men meçit salıp verip, plasetka salıp verip, doğuş olam diye turgan bolsun, turgandar, oşonu mindetle turgan bolsun. Mına men kılsam bola dedim. Ömür boyu kılıp gelesiz. Ömür boyu kança meçit saldım, kança yol saldım, kança başka kıldım, kança köprü saldım. Biröğünü millet kılbayım. Menin köprü salıp, yol salıp, meçit salıp, plasetka salganım için doğuş vermekle. Menin mamleketke hizmet kılıp verir. Mamleketimizni, kovumuzdu özgürtür. Kuday buyurup, Taşıyev'tin partiyası, Mekençil partiyası parlamentke köpçülük doğuş bilen barıp kala turgan bolsa, kovumuz özgüröt dep, uşonluk tilek kılıp doğuş verimiz dep turgan. Mekenleşte kaldırılar. Есенованы ойнап қойып, жоғары кеңеске өтіп кеткеле, ушу жалпы ел силерди колдойт. Қолдойт, баягыдан сөз. Амин. Амин облак. Qanday eller Mekençil, tanıp bilgen tamırlı el Mekençil, kurnamızdan akıllı el Mekençil, salmadı doğ sabırlı el Mekençil, harcısı bek kadırlı el Mekençil, qanday eller Mekençil. Çürüğünden çalını var Mekençil, cutta koşur salını var Mekençil, kazık kılar karusu var Mekençil, ata cutta arzusu var Mekençil. Mekençiller atlandılar, Mekenleşte taktırılar. Kerben eli bir doğuştan Mekençil partiyasını koldaşat. Parlamentke köpçülük mandat menen barışına tilekteştigin bildirişti. Mekençil partiyasına doğuş ber. Mekençil bol.